NAKO ya bongwe motho wa gaetsho amagadi kgang tsa BOTSWANA television re ga sa ka tlhamalala go tswa toropokgolo Gaborone a re di simolola re lebepele ditlhogo. Tona wa lefatshe la Estonia o weditse leeto la gagwe mo BOTSWANA. Puso e tla oketsa madi a dithuso a tšhema-tšhema. Mananeo a puso a go nonotsha le go sireletsa dikgwebo tsa benggae a thusa go godisa dikgwebo tsa BOTSWANA. Motho dumela. Re simolola dikgang tse loeto la malatsi mane la taotona wa Estonia re Alar Karis le mohumagadi wa gagwe Sergei Karis le wela gompieno. Taotona Karis o leba kwa lefatsheng la Angola mo loetong le lengwe la go tiisa botsano le tirisano mmogo le mahatshe a Afrika. Taotona Dr. Mokgweetsi Masisi le molekane wa gagwe Taotona Karis ba nnile le sebaka sa go buisana le go dira ditumalano tse di tla tswelang batho ba mahatshe o mabedi a mosola go godisa itsholelo ka go atolosa mohama wa tiriso ya maranyane. Dr. Mokgweetsi Masisi a re puso e tla oketsa madi a abetsweng lenaneo la tšhema-tšhema gore bomme ba kgone go ikopela dithuso tsa lenaneo leo ka dipalo tse di kwa godimo. Fa a bua kwa segopotsong sa letsatsi la mahatshe la bomme kwa Paje, Dr. Masisi a re lenaneo le diretse go tlhabolola le go tokagatsa itsholelo go akarediwa le ya bomme se se ka thusang go hokotsa dikgang tsa kgokgontsho ya bong mo lehatsheng leno. Se ba etseng Tebogo. Banni ba kgaolo ya Serwe ba kokoanye mo kgoteng ya Paje go ta go keteka letsatsi la mahatshe la bomme. Ha buisa banni, Taotona Dr. Masisi o tlhalositse ga puso e dira maiteko go thabolola bomme jaaka go taka mananeo a itebagantseng le go tokagatsa matshelo a bone. Jaaka re bona matshosetsi a tsweletse le kgokgontsho ya mapoletsa le ka bolela ra oketsa madi a ngo lephateng la bong ya ke tla go kwetla go parlamenteng ka mme ke batla go tsena go dira mbu gore madi a oketsege a tswe mo 200 million a tšhema-tšhema a ya go itale 500 million la diriseng sentle a boele itsholelo ena a la mkutlwa me bukit ra go leba ka go bukit ke wa ba setse ba ba ina faro ke ka supa gore sa le sa ga memo ditlhabolong se se go thata ke ka mo re reng mosadi a ya setšhaba go tsaya go tla mosadi a o dang me o tla setšhaba mo go tswa mo lowe ra itse gore bomme ba tshetse malapa a mantsi ile ba le karolo ya mkia kana karolo e tona mo baaging itsholelo. Bomme ba kgoletswe seabe sa bone mo go tlhabololeng lehatshe leno. Women and girls have made huge gains across the world and in Botswana, demolishing barriers, dismantling stereotypes, and driving progress towards a more just and equal world. Now, I want to also recognize or take the opportunity to applaud Botswana for the significant progress in the implementation of the Beijing platform, which I mentioned a moment ago. And successive governments in Botswana, including the current leadership, have made huge and sustained advancements over the decades to improve socio-economic well-being of women and girls. Go tlhalosiwa ga puso e tla tswelela e ema bomme nokeng ka go netefatsa gore ba neelwa ditsompelo tse di tlhokegang go thabolola matshelo a bone
ga mmogo le go nonotsa makalana a ikemetseng a itebagantseng le dikgang tse di amanang bomme le bana ba basetsana. Se ba etseng Tebogo, BOTSWANA Television, Paje. Momagadi wa Gatautona Meneo Masisi o gwetlile maphata a puso le bana le seabe ka go harologana go tsosolosa mananeo a theko le thekiso ya dithoto tsa lefatshe leno ka re seo se ka thusa go godisa dikgwebo le gone go tlhabolola matshelo a batho. Meneo Masisi o buile se kwa ditshupong tsa ntlha tsa morekisi tsa neng a di tsene le mohumagadi wa Gatautona wa Estonia ke badiretse motlhosi ka dintlha. Jaaka leeto la Tautona wa Estonia le mohumagadi wa gagwe le Tabukhutong go gontsi mo lefatshe leno le ka go anywang mo go la Estonia segolo jang ga go tsena mo go rotloetseng bomme go inaakanya le mohama wa kgwebo go ikemela le go hema dikgwetlho tse di balebaneng mo matshelong a bone. Lefatshe la Estonia le setse le semeletse mo maitamong a go thomamisa gore bomme ba hiwa sebaka se se lekanang le sa borre mo go tsa kgwebo, mmereko le tse dingwe. Ka jalo seo se ne sa gwetha mohumagadi wa Gatautona Meneo Masisi go laletsa molekane wa gagwe go tsena ditshupo tsa morekisi itsaneng. Good education and knowledge are the things what guarantee you a successful future, independence, and also a better income. To motivate girls and boys like you, we in Estonia have been empowering them with digital and business skills, the future skills. E re ka bontsi jwa dikgwebo tsa monogae bo lebanwe ke dikgwetlho di le mmalwa, mme Masisi o tlhalosa ha tiriso ya maranyane go bapatsa dithoto go ka thusa go thohatsa tiro ya bogwebi. Can we have a central repository detailing gore go na le boma barekisi ke boma ba go kae ba rekisa eng ibile ba rekisa jana e le lobaka le le kae. This will help all of us. Lantswa lefatshe leno le gatetse pele mo mananeong a rotloetsang kgolo ya dikgwebo tse di potana go thabololwa ga magokaganyane a dikgwebo tse di thagogang ga go dirwa dithoto go santse go le ko tlase. This is something that, it's worthy of being used, and that Botswana can stand out and actually export products that are made from something that grows in such abundance in our country. The reforms are meant to refocus our laws, policies, and empowerment programs and align them with the current economic landscape, while affording women and our youth in general an opportunity to start income-generating activities for their sustenance and independence. And let me encourage our youth to participate, to work together, and seek collaborations with similar industries in the Estonia Republic to expand their lucrative markets. Masisi le Mekaris ba rotloeditse bana le seabe mo ditshupong tse go nna moko thata le ntswa go le dikgwetlho tse di ba farafareng mo mohameng wa dikgwebo. Ke badiretse motlhosi BTV News Gaborone. Puso ya Botswana e bolela fa lentswa le mgasabe sa mobegadikgang mo lefatsheng leno pego ya bošeng ya ga keto segwai e gatisitsweng mo pampiring ya mmegi ka setlhogo se se reng Botswana floor democracy e tsietsa ebile e senya seriti sa puso ya batho ka batho ya lefatshe leno. Pego e tswang kwa ofising ya Gatautona e tswelela ka go tlhalosa fa kgatiso eo ha e ka tlogelwa e ka fetola ka fa setšhaba se lebang puso eno ya batho ka batho. E tswelela e bolela fa pego ya ga segwai e sa fe ka botlalo seemo sa puso eno ebile e ikgatholositse go tlhalosa dintlha tsa selekane seo sa Economist Democracy Index. Lephata leo le supa fa lefatshe leno le le mo maemong a 7.73 mo sekaleng seo le sala morago la Mauritius ka 8.421 mo Afrika. Fa re tswela mothutatona wa dikgaolo le tlhabololo magae re Sethabela Mojokanele a re bogosi bo na le seabe se se tona mo go ageng setšhaba segolo thata seabe sa bone mo go ageng puso ya batho ka batho le go tlhabolola lefatshe leno. Re Mojokanele o buile se a buisa phuthego ya dikgosi kwa Big Valley gaufi le toropo ya Lobatse. Lone Sekobo ka dintlha.
Re mo dukanele a re mo nakong e lefatshe le aperweng ke mathata a tshwana le tiriso ya ditagi go tlhoka tsebe le ka fa botshelo bo fetogang ka teng, magosi ba tshwanetse ba simolola go aga setšhaba go tswa kwa moding. O tsweletse a tlhalosa gore lefatshe le tlhabologile mme go lopa gore morafe o dirisane sentle le kgosi. Go bua ka bogosi le go aga setšhaba mo dinakong tse re tshelang mo go tsona, a re tšhentšheng go raya gore le institution ya bogosi should move with the times. Sengwe le sengwe se se diragalang se le sentle le se sentle go boelong ja letsatsi ga go kirikiši ke a go akanya gore kgosi o ga kae. Bogosi ke semente se tshwanetse a semente se se bopaganyang setšhaba ya nna pinagare ya rona ya nna our foundation. Mo boemong jwa dikgosi, modulasetilo wa ntlo ya dikgosi Kgosipuso Gaborone a supa fa go na le dikgwetlho tse di ba thibelang gore ba kgone go dira tiro ya bone ka botswapelo. Bogosi will be a visible, functional, and empowered institution of governance contributing to national development. Are we really visible? If we are not visible, what are the impediments or obstacles that hinder the institution from being visible? But that will have a serious transformation of the Department of Travel Administration. Local government. Ke dumela re tla tswa ga ba re boleletse se ba se sologetseng ebile se re tshwanetseng ke gore re se dire re le magosi a lefatshe leno. Magosi ba ne ba supa fa ba tlhoka diphuthego tsa mofuta o gangwe le gape ka di ba neela sebaka sa go ntsha matshwenyego a ba lebaganeng le one mo go ageng setšhaba le go tlhabolola lefatshe. Lone Sekobo, BTV News, Big Valley. Ofisi ya boemedi jwa lefatshe la America le sekolo sa International Law Enforcement Academy ILEA ba golagane le puso la Hatseleno ba simolodisitse thutuntsho ya batlhokomedi ba diphologolo tsa naga go tsweng mahatsheng a harologaneng. Se se ne sa gatelelwa ke mothusa mookamedi wa ILEA Roderick Tolliver mo thutuntshong eo e tsweletseng ya beke tse pedi mo Gaborone. Re file Motube ka dintlha. Thuto e tsweletseng e tla tsayang beke tse pedi ya akaretsa ithutuntsho ya mafatshe a le 32 e diretsweng go ruta ka bogodi jwa diphologolo tsa naga. Ithutuntsho e itebagantse thata le go lemoga diphologolo tsa naga, tshekatsheko e faphegileng ya go batlisa bogodi jwa diphologolo tsa naga ga mmogo le ka tiriso botlhaswa ya madi. Mothusa mookamedi wa ILEA Red Tolliver o gateletse botlhokwa jwa ithutuntsho e ka jaana e rotloetsa kgolagano magareng ga mafatshe ka go amogana dikitso. The ILEA here is we train international partners from all over Africa and all over the world even. We have about 40 partner nations, 36 of which are from Africa. We have partner nations also in South America and in Asia. This week we're training wildlife investigative training. We have U.S. Fish and Wildlife here. It is a 2-week intensive course. 9 partner nations are here, 4 instructors from the United States as subject matter experts. This week at the ILEA, we are concluding the wildlife trafficking course, and it actually entailed countries from Africa, and then we also had participants that basically come from even the western part of Africa. So our goal basically, among others, was to build capacity for the law enforcement entities that are here. At the same time, we want them to build networks. Baitsanape ba tshomarelo ya diphologolo tsa naga go tsweng kwa lefatsheng la America ba tla ba lena maele a maleba go thusa lefatshe leno go lwantsha dikgwetlho tse di amang diphologolo tsa naga. I'm blessed and honored actually to be out here in Botswana assisting the ILEA group, International Law Enforcement Academy, with some procedures and the mission of conservation as far as wildlife is concerned. We're here sharing intel, bringing about awareness to certain tactics that are rapidly formulating in the field of law enforcement and policing, especially in the field of wildlife trafficking and smuggling. Go solofetsa fa thuto e tla thusa go lwantsha matshosetsi a bogodi jwa diphologolo tsa naga segolo jang ka lefatshe leno le se se legatisitse kwa tlase ya dipalo tsa diphologolo tsa naga tse di utswileng ka ngwaga wa 2021 go fitlha gompieno. Re file Motube,
Botswana Television, Gaborone. Gantse di tswela wetso go tlhalosiwa fa melao le ditsamaiso dingwe tse di simolotsweng ke puso go nonotsha dikgwebo tsa benggae e tshwana le boa Citizen Economic Empowerment Act le go emisiwa ga dithoto dingwe go tsena mo lehatsheng leno jaaka ga paka ya sekolo go buletse dikgwebo tsa baruki mmaraka o kgotsofatsang. Se se bilwe ke mookamedi wa kompone ya MJT Mabogo Textiles Mme Joyce Tetano mo puisanong le lekana la bobegadikgang la Botswana Television kwa Letlhakane se ba etseng tebogo ka dintlha. Dingwaga tse di kwa morago ntse dikgwebo tse di itebagantseng le go roka di sa dire sente mme go tsebogela seo puso e ne ya tsenya mo tirisong molao wa itebagantseng le go nonotsha dikgwebo tsa Batswana wa Citizen Economic Empowerment Act ka 2021 o rotloetsang theko ya dithoto mo dikhampaneng tsa benggae ga mmogo le go itsa go tsena ga dithoto dingwe mo Botswana. Ditshwetso tseo di tsisitse kgolo mo dikgwebong tsa mono di akaretsa tse di rokang ka jaanong mmaraka wa tologile. Market wa moments for now ke ne ke tsamantseng ke le ka go kgaola ke ntse gompieno ana thata e dira bana ba dikolo mme hela ke a dira di-curtain ke a dira diaparo tsa manyalo traditional wedding di-gowns tsa teng ke a di dira tsa bomme le tsa borre gompieno ana